ya contractors Kisii County. Ningependa sana kushukuru County ya Kisii Assembly na Executive jana kupitisha budget ambayo itatusaidia kwa watu wetu ambao wako na hii ugonjwa imekuja ambao ni ya dunia. Hasa nashukuru serikali ya county kabisa kwa excellent our governor James Murungwae kwa kazi poa amefanya, na sisi kama contractor tuko nyuma, tunamunga mkono ile kitu kidogo tuko nayo, na sisi tunasaidia. Pili, hapa Kisii unajua tumebarikiwa na mvua nyingi sana, lakini kwa sababu kubarikiwa hiyo na imeleta sasa damage nyingi. Kuna manyumba yamechukuliwa na maji, watu hawana mahali ya kukaa, watu wengine hawana chakula. Ningeomba ile komiti ambayo imetengwa, tafadhali muangalie kama wote ya Muticho, hiyo ya Sabakwa, ingine kuna South Mugirango, huko Everege, Machoge, kuna watu ambao hawana mahali ya kukaa na hawana chakula. And I know uongozi mwema wa gavana wetu, hiyo mambo yote itaangaliwa. Sisi na contractor hii Jumapili tunaenda kuangalia wenzetu ambao hawajabarikiwa wako na msiba. So ile yetu kidogo tuko na kama contractor, tuko tayari tuungane na tupigane kama viongozi. Na Mungu awabariki na abariki kaunti yetu ya Kisii.